Dok ne vidite talijansku zastavu, vjerovatno ne biste ni slutili da ovdje žive Talijani već duže od 140 godina. Došli su u našu zemlju još za vrijeme Austro-Ugarske, odlukom tadašnjih vlasti, kao i mnogobrojne druge nacionalne manjine u Prnjavor. Kad su ih poslali ovdje 1882. godine, oni se riješili te sirotinje tamo svoje i više nisu htjeli da imaju sa njima kontakte. Jer mnogi su ovdje kad su došli, to je bilo u jesen 82. preko zime, svi se porazboljevali, tu šta će, nije bilo kuća, ko je šta sklepo za mjesec, dva, a ovdje su zime prije bile jake. Dosta ih je oboljevalo i umiralo, djeca umirali svi koji su bili prevladi umre, nije bilo lijekova, doktora, nečega. U toj borbi za goli život mnogi su htjeli da se vrate nazad u talijanski Trento, ali iz Trenta ni slova, ni glasa. Danas postoje ta pisma koja su slali tamo u tu kao opštinu njihovu, odakle su došli, ali nikad ni na jedno nije odgovoreno da dođu, da se vrati i da će im pomoći nešto. Nego tu su bili i morali su ostati, šta će, ko je preživio, šta će. Talijani ovdje žive skoro 2 vijeka. Očuvali su svoj jezik, tradiciju, kulturu, identitet i konačno nakon dugo vremena uspostavili veze sa Italijom. Ipak, kao i u većini sela, prisutan je odlazak stanovnika. Štivor trenutno je oko 100-tinjak Talijana. Nažalost, većina ih je na zapadu, a Štivorčana ima na svim kontinentima, znači do daleke Australije ima na svugdje. Štivorčani imaju svi dvojno državljanstvo. To državljanstvo je najviše utjecalo da se ode iz sela, mladi da odu, da rade gdje ima para, šta će, u strane zemlje. To. Najviše Italije, prvo odu u Italiju, onda poslije odu u Austriju, ima dosta iz Italije, odu u Austriju, mnogi odu u Švicarsku i tako. Dođu za vikend ili za praznike, a neki se odluče i vratiti u Štivor da nastave život nakon radnog vijeka. A život sam po sebi na selu je težak, zahtijeva rad oko kuće i rad na polju. A i od poljoprivrede dosta žive ovdje. Uspijeva sve što god narod posije, zasije, to je sve nešto što isplati se uraditi. I dosta su držali i životinje, sve, ali sad nema omladine, nema ko da radi tako. I onda se preračunavaju, kogod ima neke pare ili penzije iz Italije, ne isplati mu se držati životinje. Većinom kupe sve to. Talijani su godinama ovdje gradili svoje naselje. Danas imaju kuće, njive, talijanski bar, dom kulture. Očuvali su stare običaje i dijalekt koji se u Italiji više ne govori najmanje 100 godina. Nama su posebno zahvalni Trentinci što mi držimo stari dijalekt. I ovdje kad se priča, sada da pričamo ja i bilo koji Štivorčana dijalektom, neće nas razumjeti Talijani, ali neće nas razumjeti ni domicilno stanovništvo. Tako da je to jedno posebno blago. Okuplja ih jezik, zajednička historija, ali i crkva u selu nazvana San Giovanni. Mira Moretti redovno posjećuje crkvu u svojoj 80. godini. Jedne od najstarijih mještanki, čiji su djedovi stigli u Štivor sa talijanskih Dolomita. U crkvi je čak to i oslikano. Mi smo narod vrijedan, ne moramo nikad gladovati. Nikad. Imali su svoju zemlju, imali su svoju stoku i tako. Poslije kad je Drugi svjetski rat prošao, ljudi su ošli na preduzeće, ošli su rad, žene su ostajale kući i ranile djecu. Moja majka nas rodila 11, družili smo se svi, nema veze koje vjere, nikad nije bilo svađe između nas i to je priča od mog oca, između ovih naših komšija. Mira još uvijek zna stari trentinski dijalekt italijanskog jezika, kojeg i danas govori. E dopo dico per cosa che mi chiamo Mira. Nije chiamo, ne chiamo Mira. Perché mio papà, la seconda guerra, era coi partigiani che li ažiava, i to je dijalekt, ažiava, preparava, spremuje za partizane hranu.
U crkvi se i danas za misu nedjeljom vrše obredi na starom talijanskom jeziku. Književni talijanski jezik uči se u školi u Šibovskoj, u susjednom selu. Ali mladi nakon što savladaju jezik odlaze, pa su jabuke u selu ostale neobrane. Imam 3 sina, 7 unučadi i 4 praunuka. Ali su svi tamo, ja sam ovdje sama. Ali Mira nije sama u horu u kojem pjeva stare talijanske pjesme i nastupa na kulturnim događajima. Banja Luku, u Travnik, nema gdje nismo išli pjevati. Naše pjesme koje su naši djedovi donijeli od tamo. Mi danas dan pjevamo te pjesme. Jednu od tih pjesama Mira je sačuvala od zaborava. Terezina sulla porta, coi capelli risolati, la segina e la se volta e non la sia più con chi parlar.